Gavumenti okurabira mu ofisi ya RDC Lyantonde yahereza abantu enkoko n'empunu kurwanisa obworo kandi abana batwire nibeegitira mu bibiina by'emyoga na PDM. Batwara empunu za breed nungi batwara emyagazi n'empaya buri grupu yatunga empunu inina mbwenu nane ntwara omugisha kugambira abanyarwanda batunga amatungo aga obutahemura gavumenti. Nyebaza gavumenti ya Museveni nibebare batuhe empunu twaza kuzitunga bihemo kiratureberere nekirayamba amakagitu naberere bitu. Omuntu ebekanseegi harimu n'abarikuza kuha bwente omukwera ebyanga byabo kurwanisa obukene. Abavubuka temujumbide ebintu bya President Museveni byasindika okutwejja mu bwavu era mbakubiriza wiikejja tugende omuwa Dr. Bameka batuwadde embizi n'enkoko ng'abavubuka. Embizi n'enkoko buli muvubuka embizi 2 n'enkoko 5 emiruka gyonna. Hani isima mwebembezi w'ihanga watandikiraho PDM atuma yatukoraje group zetu zatunga empunu je. Abarukurura eby'emisharuro obuhingi n'oburiisa nibagira ngu entebeekanseegi hiine ebishemere kuterezibwamu okugira ngu etambure kurungi. Okukiraho nkakanosamba ntura niburwa mu ofisi yawe sebo omu Lyantonde district obukoko bwiziremu abantu ababutoire n'owakubuuza erizooba nokuteekwa kuba obumwe babugurize n'aha street amazima gargo nobasa kuronda ha ground abantu abaziheire otakureebaho n'omu. Tusuubira okubaleetera n'ente endala kubanga palisi ziri 8 buli palisi ejja kufuna ente esobola okubakisa ente endala bafune ente ez'omusaayi omulungi bafune ente ez'amata. Baitu aba baheebwa amasiko ngu gavumenti ekibiinire bingi ebiri kwisha. Ndisande William, TV West.